Akan nego video an pteng ke benta ba arjong ke film na Way Back Home 2013. Ke film ke baak capang ke jingjia basisya capang ke way kente ke baca set bendi tang ke daw bacet ke lagi baralok. Kito ke ba pat de ban pe ke benta manangkong snu ba pe suai ke benta manangkong kin snu to ba no ke film ke long. Tung ini sedang no ya ke ke benta bar. Hade nang tau jong pe kat ba udang yai lengti ulio iya u hade hakata kapor ula bode ni o namar ba o lechong da kabai yo chuban ba di o abendi kat ba gajion kadang yeng lawan kayalka kala ai ka ya uwe ujimba gajion hakata kapor kasnyu ngo ya ka anda kayalka kalawan sakata kamera kikai di kila penwit ya ka kila mut banya sho lawan kipulit kila pesangai no eki tang hadin katukan nepor kabaga yalka batka jion kidang ya sajan lawan kata kentai kala syok ya ka jion kelawan ya rapat kila ya syok barok hangta koplit kata kapor kila i bat kila bom ya kinapang hakawi pat kesngi ujong pe ulio i ya u hade ula bodin ya u bat ula yok ban bat ya u rengkat bat kita ke kenhon kipulik lawan bat kila pensange bat kila bat ya u hade bandok ke ya u sepang mondo kajian bat ka spoke person jong conference kilai kendo bat George ulong namar ba ki pulit Korea ki claim yo ban kem yo umandu kimpat yo ban aya ka jing pensisa de umandu ba telan yo ta odrok te kumta ban bisyari kajian ha kut unsa penjalan sasau banai adin ba ki pulit kilai to ya o jongbe ba kilai yo kem ya umandu jongbe ulawan but cha police station da ka jing bitar ka jong o ula kenjan no ya umandu kipulit kila penjajah ya u jongbe namar ba kidan kam ya u mandu bakin penplano ya u te u jongbe ula jajai bat ula kerpa dia u mandu ba un ong ba ka lok jong u bakam tba chakang ta udrok adin ba kili yang bat ya u mandu haka ying besar u mandu ula pla ba kejion kam tba bakata ka jing salang ke jong u ba ula pa ya ka ba de udrok Teo nong besar ula sim ya karai manpa ya kata ka jing pencai jaga Korean Embassy ke Banana France. Anda ke jion kala yok snu ya ke kubor ba kala yok ya ke jing besar ha Korean. Te kala snu kumen kumjo ujong be. Adin kata ujong be ula pun sa ujude. Ule tau ya ba kila pa ya ka jing besar jaga Korean Embassy ke Banana France. Kade ke embassy ke ba utre. Bat ula ro ya ba un sumar bahaya ka ban translate bah. Hadin arbanai kata kakot kebarikot sapang kajing pencah jong o mandu kelapo haka Korean Embassy ha Paris akti jong o chude andre da kajing bom sumar bah jong o chude jarang khat ula bakla the ka da ka umsha bat uklen da pe ula lumlang ro bat ki we pat ki kon anda lepen rong ha mesin kata kakot kalakat lum kholun khai te namar ba kata kakot ka klem poisa ying bisar jam ka Paris ujo sul oi gajion ka haban song biang hajil sa banai gajion ka percang ban batai o ba umandu la sakem ban ye kakot na de poisa Paris andre ujo chum snyok tho ba ka batai ayu ka bojing ka ban ye kren ban ujo namar ba kamnang ban kren pareng ban kren friends Adin kata kejion kelapa citi caka Korean Embassy sa usude ba un ajing cha caka putjong ke France halor ke kot bagi ledat pa sapang umondo anda kata ke kot kelapo sa usude u kentai yaka klem da pule kipulit kelekir yaka jion caka wepat ka bindi kan bagi dam ton hapo kali kepulit hellboy keleksi yaka jion hakata kapor kajion kalalan niar bat kalakot yarap anda lios nyo armut kibrio bawan zengok kai kiliwan yekren bat kita kipulit kat ba kitang yekren kajion kalami na kata kali bat kalakot yarap ti kita turis kilio iya kajion kilapun not ski pulit hellboy kalapan senge ya kafun ke jong o kat ba kitang yekren kajion hakata kapor kalayo alat ban pet Lepet tad hadu ba kalapoy ha rodurio
Dipulit kelayok biang bang kem ya ka. Bat kelara ya ka ban set hakawi ke bendi bari bah ke kamera. Dipulit kelaset ya ka klem bang klem di. Ti hadin kato ka nesngi kesen kubanang kong kila pelai no ya ka. Tang ba ban wan hajar aman la katayaw kabah kampat yo ya kecing besar hakut. Hadin kato ka nesngi kejian kelayok bang namar ba om don jing bang hakamet ke jongka. Ti katraying habakalayo iya ka but kala pengkit iya ka ca hospital. Anda jongbe ulawana France ulalik chaka office jongka Korean Embassy hakata ka por uliyo i sibon ki priyo ki badayang shontor umtip ke i kebajia hakata bad uliyo i ya o shude ula keren ya o bad ushude ula be ya o teo jongbe mla sa su ya ke jing perkat ke jong o ya ke jing long jongki nong pre jongka Korean Embassy ti hakata ka por ula se ya ka panyang ula sui hakamet ke jong o ula tumuban peniyap ya lede te kita ki priyo kila badi o balaset o hadin chiswi ula laina andaw lami nak taw lai kendo bat o wei nang thak ko bor u bakar teng o shul ho kwa ban tip story spang jiyan bat ulia thu ya u jongbe martinik sibon ki Korean ki basa e u jongbe resmi phala nambar ba Korean Embassy kala ongi u ba ambat Korean basa haga martinik hadin ba kila gab yakren kila lei da kajo ko plane cha Martinique kado ka jiyon kalay kendo bat u jongbe baro ar kim la cha klem da jaw umat u jongbe le pan iya ka video jong ka khun ka jongki ba ka khun jongki ka hairin kwa ya i ya ka me ka jongka namar ba na bon kisngi kamyo isu ya ka Mesin jong ka jiyon ka no ka snyo haba ka yo iya ka video jong ka khun ka jongka ka no ka kwa banya dan biang ban i khun ka jongka la no ka sngi kan poi Sibon gi nang thak ko bor kila wa ching tim na George ba na Paris Embassy kade ka jo ka juba ki yo ba na ka Korean Embassy ka klem pha ya ka ta ka kot chaki jo na ki pa ba ko ba ka Korean Embassy ka klem tre kam ba kinang thak ko bor kila le ro chaka Korean Embassy ha Paris kila i kendo ya o shude bat ubang kila ya ubang dene am kumbala ong ba pila thok bat pila kantai ya ki kam jong o jongbe ubang ulang sisa ki klem yo ya kata ka kot anda lawat kado kelalap kadon hakata ka laptop hakata ka por u jongbe ula bita bat ulong i o kan no pel sen u ju pho ni o bat pan kamal bat ban pha wa di o handrei ula kantai he anda ke nang tau kubor ilamut bat permi ya ka kubor handrei lawan ka kot na ka Korean Embassy bakal khang ki ban permi ya ka video ke baki larin hadin ba ommi ka kubor ujong be ulai kendo bat uchul ho long yo ajing bom mi jong ka kubor kala bande ba pan ba mi sa ka embassy ha ka ba khado kata kubor kalami kala sa priang ba hagilat pathai kubor Andau jombe lo tho e ka we ka post ha social media chapang ka jiyon ba ka jingle jong ka embassy agata ka post jong o sibun ki ba comment bat ki ba ai sen yo bat daro ki ba comment chapang ka jing tlat rekam jong ka Korean Embassy ha Paris di lomba ka jing sapreng jong ka ta ka video bat ka post jong o jongbe kal pembore ka Korean Embassy ha Paris ban penpoi kata ka kot saka yin bichar hakata ka yin bichar kala pelong ya ka jing bichar bat kala rai ban pelai no ya ka jiyon hakata ka por ka jiyon baru jongbe kelas nak met ha airport kila ade ka jiyon anda ka jiyon kelawan ka jiyon kali iya ka khun ka jong ka kam la klem da jaw umat ka khun ka jong ka hairin kam itho shu ya ka me ka jong ka anda la pen itho ipa jong ka hakata ka por ka hairin kelayang
bakalioi ya kame ke jongka sacisir. Aga bakado trong ko video yang pelong ya ka jing sondor. Kejion baru jong be rengkat dak khun ke jong kidi. Achua bangan tup ko di ko video ko wing aku aban ang. Abapi sania ya ke paralo. Sania tu sania tambah perkat. Yang ngaten ban agariam badan ijimbang ba ubi. Ti tang gene ko beli sibon nada pisniu tenan ya kene ko video sniu ba like ba subscribe kena ba pin yo shushu ya ke wepat ke video. Kumjo sniu ba share saki para lok jopri ko beli sibon.